megalayapost.news. Tiga government, seperti government kadi ke bah halor du, tiga district administration kadi hapo, andai long bah kinya tekti kinya kenyat kinya bensyat wi tilong, kadi nak katakan nong rem kin bamangir ngim bangsin hapan wan nya. Kajing temu banwan ka kenhon ke Hindu ban persya penyap ne ba masih ha ke jala Meghalaya ha ke jinglam jong jagat guru Shankaracharya menta kesengi kala pulom no ke bade hadien kajing persya jor kiseng balang badru bala kren syai bawat ke sarkar jala ba ke bor sensyar distrik kila persya ba kinom sya banwan rong sya ke jala Meghalaya kemala sakhi menta kesengi kiseng balang nadu ka KSU RBYF HNYF FK JGP HYC hito bat kibai di kiseng bat ka khon kinong ad do masiru kila ipoi sy umrah airport na bantawan persya ya kejingwan ketika kenuan ke Hindu ban persya penyak masih bat temu ban pelong ya ke masih kem ke kemi hapo kari la sakhi ru ba ki bor pahara kila sertap umrah airport na ke bantawan pentikna maka nemi kano ka huri hura ke bakta ya ke syongsuk syongsan ki pajba kemalapan pau de kinongilam seng balang nadu general secretary ka KSU usamla Donald Thaba unongilam ka RBYF uba prangsengi kela unongilam ke HYC uji Francis Maulong bat kiwe di kinongilam kila penpau bakin persya jor bej halor ke jingwan ute unongilam Hindu ban persya bam do masih bat kila bu liru bau DUA banwan batai start ya keriti ke dustur ni kerukom bam kerukom di kejaj bendiu khasi kala dawating eru na ke sarkar bakam dai ban ailat banwan kini ki kunhon sitniam ban penkelumar ya keriti dustur ni kerukom bam kerukom di kipaj ba ha jala Meghalaya balada ki ailat na kaliang jong keseng bhalang tim salia ban persyajur balada jai eru ke sarkar ka hamad syim ya kejingkat kli Hang ni nadu mene shipho buji mestap di dalam betul di perlok na ki kenhon ki baper tinggal apa ni nomor ba ngiyo kaciptip ba Mukesh Swar Anand Saraswati kun wan sini ban pelong ya kata ka press conference thung ya lama ban dawa ba di ban ken bi an no ya kajing sodok masih le ya kajing bam dok masih ya borok di India ba ban thopru ya kejelam Meghalaya tinggal i uni briu ba lo persang lut aborok ki jela jong ka than chite lamini di kemnu ka respons ka pher na koi jela soi ke jerla ndrei ni ibun di persya ni po Arunachal Pradesh ko all Arunachal Pradesh Students Union no kalayang kala khang yung ni brio bumi ni airport ni bena berber la kadai na kamdi sya bulik minin Mizoram tamba lali phai no menur kom li phai no kami ni resbar airport ka ba kham sana kalong sarkar Nagaland ka ba yang teli melon ka benta ki nok sok snong ki jongka bandom ai lat hire u bu umi na ke airport unwan apo ka jela ka jong apo Nagaland ngir ngilai ap na du menin tentang sengir ngi am jadi sa syapang inlik sebernihat amar ngi penabu ko apo Guwahati jadi ngiling in ap bernihat amar yu wan surok nginam ai lat de ngin apa apa sali sing lulur ngi ap nginam ai lat ngi brion wan yu kejar jela jongi wat hadin ba u SP mene lawan banyak kenduk kerpang ngi bat ulong ba yu ni ubrio lada uwan nginam la ban khang bung wan airport ndre lada uwan airport pada nakaliang ka administration kanam ailat u ban mi shabar ke airport kata kadai ka assurance ka ba UI SP ndre ni pada ngim patla ban shim shispa kata yo kumnu mi yo ban mi yo ka ailat lani yo wan by road ru ti nakaliang ka jungi hingi ne pik perman ba nginam ailat riu kumbagi jelat kan stilam ngi ailat ngir minaman ailat ni brio ba wan ban penbor yang ngi ba nyim dei shu ban bam do masih ke bam do masih ne ke bam me ko ngun ko do kadai kamon ke jungi ke kwa ke jungi ke lahir pateng nadu permuswa kami yang aktin pareng ada ka food habits nem dan menu bala ban khang ban penbor yang ngi bingim dei ban bam ngi ban bam kata ngim dei ban bam kata ura lemi Nagaland mungkin bobot kam menu nomor Nagaland kelas ya nadu asli ban kontiwan Hindri ke sarkar jela ka hirang karang sang aistik dan menin kataru janji anda di kenhun di pemba ilawan berhuni airport khanglas kita berdua sobanwan di mentar di assurance minum syai bani airport Hindri ni misko ba ka sarkar ni kamdi than ban ailat di bruk banabar nomor baka kamran ka sarkar ni di benyadai di trairi muluk di Pak Kasi di Garu bedi di Tresnong kisah juga jelam Meghalaya amban entertain ki ki je bedi ki bemun penwan ra kata kejingit kejengki kerkombam kejengki kata ka reti ke dustur kejengki bersuper bor bet yangi kani dalile ru minam lak piang ba sokaru kadi bersim piam ha kani ban like ban mi dengan kono kejengki tan a ini jam susi tiga government seperti government kadi ke bah halor du tiga district administration kadi hapo andai long ba kinya
tekti kinya nyat kinya benset wi ti long kadai nak katakan nong rem gin ba mangir ngim ban sing ham wan nya ka insting ka jing sisa ka jing sngo ko jongale kalong ba ondang ila ya lumpat ba mani na du menin ban mata kasngi ba sarkar ka sasdang ban pekmat sang ban sim ya ini inisiatif ban khanglat ka peni ba ka sarkar ka le ke ai tang ha ka jing ban si na ka jing ban bor pat ba ndai la ngi pek jalan nagalan ngai li ni ki nong elam joka naga students federation ki ngi ai tin wei press statement ngim don kam su ban le ai namar kala le hi ka government ngim don kam hiru ban le airport ban khanglat ni namar ka government hi kala khang pagani ka peni ba government of nagalan kam salia ini nuru ndai ka yeng baik na ka benta ka hok jongki nok song snong ki jek ndru naga jongki ndai kan ong ki namar ba la ki ong one nation one religion ya ba su kawai ka tien kawai ke jing ni nomor ni long nong India na hostan dai spa South Pinyo andrei la dang pek pada nomor 2 bun ki hasi ke Kristen dan di ba nek nyam penrai nyam tri ke jing nyam penrai nyam tri la dai noru andai man thai man kolong man kuma ka jinglong Kristen kasih kelas sedang nadu berkiwan hujat nong missionary so 1841 betul tak de kemat ke jinglong Kristen kasih ke asang nadu 1841 andrei ke jinglong India jingi kasih pada kadang sedang 1947 dia ke gabangi la ngek adu muswa ila im na du muswa kanu ko bor ru di penkam da kaya bor met ru la sai sini la di bor sipai di ilu ni nam kelah dan lain but the matter depends entirely on that priest who's coming to trying to impose that cow should be banned in Meghalaya and even all over India. So we have seen that maybe there is an ulterior motive on his part and maybe some people behind it to why suddenly to come into all the northeastern states in order to preach that cow slaughtering or eating of beef should be banned. So it is we feel that this is very peculiar because this had never happened in the past. In our state, Meghalaya is actually number one beef consuming state in the country. Before it is Lakshadweep, now Meghalaya is the first beef consuming country state in the country. So most of the people depended on beef as their staple food apart from rice. So we feel that this is an infringe on our food habits, our right to eat, our culture, because we feel that for us, like we are a Christian dominated state and it is a tribal dominated state, we will never try to impose on people from other faiths, like forcing them to eat beef, forcing a Hindu to eat beef, or forcing a Muslim to eat pork. We never do that. As a matter of fact, if you look at the people here in our state and even in northeastern part states, even me myself also, if I'm having beef, I will not sit in the same table with a Hindu because I will have to respect his sentiments. So I feel that that person, that priest, Saraswati, should also understand that in a secular country we have every right to eat what we want. Tribal culinary always consists of a lot of meat, and we eat a lot of meat, and it is different from other cultures, but we should learn to respect each other culture. And for us, since he is coming into our state, we will not allow this. Yesterday he is supposed to come to Meghalaya. We received information that is coming to Meghalaya, but we also received unconfirmed reports from Mizoram that he landed in Lengpui airport, and but he left there quietly. But what I would like to say is that I would like to laud the government of Nagaland because it has taken a very strong initiative to stand by its people to prevent that person from coming to preach, to impose something which is not acceptable to us. And we feel that the government should also be more strict. It should show more spine to block such people who are coming into our state to impose their culture on us. Jungi ka Khasi Jaitia Butchers Welfare Association kaju hi hagini gisngi laya sngo kumar jengmut sngo lomwir hi hagini ka jeng mu jong kini ki kenhon sitliam Hindu ki banwan ban keren japang ka jeng penlong keme ya ta kamasi bat hagaju opor ban khang ya kata ka jeng syodok masi ko jela tingi ta koi kasur hang ne wan pelong ba nyem ong tang mangidei kinong ot rai ku kajat benreu hi ngidei ki basmat balamun pala ba me kini kedok masi ti
kata ka kalau la penlong yang ngiru bangin dan lang kata ka jing smo kamtam e kolong ba ngi dei ki ba imjana ka ni ka kam namar ngim dei tang ha hangi menta namar ngir ngiwan ka pateng kum ki nong ado tilada kan ni ka jing pensngau ka jong kini ki kenhun ban khang ye ka jing syok do mesi po ka jela ka jong ni po ka ri india hi bro wai kan thop ka jela jong ni kan sadon ka jing ta ka bajur ha ka liang ka yo kam ka yo jam Andai ngiru ko mangin suong no si benta na kari India di don ye ko hok ngin trei hala ka jong ko benta ki kam ki bangin trei tie long kani kala pen long yang ngi ba kum ko kan hon bangin ne so lang ba bangin ai ku blei ru ye kini ki kan hon sang balang bo per ka bangin la banjer ka tang iwei biwei banyak kersan lang iki banyak am sem lang iki ba nginum ai la ya kum kani ka jong themu bakan wan ko ka jela ka jongi ti katahi ke we ke bangi keren ke besai bat sa ke we ru ka ba ke bangi la yu I hiru kum na kaliang kinong odo bale ni sa keren na dien ni sa ngap ye kini namar ni la khame kundu kham ha ke bangi kundu haswa ke we hi kalong nadu ke sedang hi kini ke jing persyang jong kini ki kenhon la bun senam ya kini ke jing syok do akari kang Tien reng yo sngo bahadien bala ailat ha lagi jong jela bakin penyak ya kan ni tien reng ke bang yo I pat nak kidak kisin kuma kalong mentang diau ya kan ke sokar jela ke ni kuma kamtam haki por ki baladap kaladon ke jeng persyang ban khang ni mesti syok do wan ko jela andai nak kaliang ke sokar ke jeng kam simpati awak tang silang sekolah ti kan ni ke bala kam dei syuk baka pensubang dari kala penti kena yang ni ba nakalian sorkan imak kam kwa hiru yang ni bangin syok do bo ke jela bat bangin bam do itu syai ke ni ke jenglong asap jam sorkan jela ngrai ni sngo sya ben ong bat ban kentu lem ya ki we ki kenhon ki bepek nam ta ka imlang ka salang ban bha na ta ke jela kolong bangin pai khmat de sya ke ni ka kam mar kani ka de ko we ka ka kam ka bangi dang sngo sang sot ni bangin tu namar ba kumun si ong no hadu kat kini ki por nim pat don ni mesti syok do ka jela kani ka dang ka ba pen sngo si tang si sayang ni tien dai kumang ile ha ki por ki ba haswa kala don ki jing slur ya ka kam ri do kha kila pen slur ya ka kam risnyang kila pen slur ya ka kam ban penmi dot iki mesti ho nim ong bak tang kata ke penmi dot ndai ka state government ke jongi kala dengan sim khalam ni kini ke benta ha ka bangin la ban penmi ya ka beef production ndai ni small diau kum kinong atok kum kinong khai bakani ka beef production dan jaka hapo ka jela ke jongi te ka ni ka di ko we ka ba ni kentu hakum kani ko por kamtam ni kino ki bantrei nam ta ka imlang salang kamtam nagi gino ki political party kaba ngisu yai kren hi hang ni pala da kanu sarkar wan ko ka jela ka jungi bakan sinsya ni la da kuman su ong no la da bomdan briu su opo ka jela ki ban sinsya ada ki wan hi da ki we ki bar jela ki ban sinsya ringi kinum la ban ko ngo baya kani ka jungi mut ki ban ong baya ukasi jungi num bomdo Rengi tingin Bombay. Naru minister ngilawan hang ni dalam sekolah River Federation. Bangi on up itu tu beriu ship nyam sebagai Hindu wan landing ni po airport jangkari. Meroy. Lepas tu ada mentangin pedi bawa landing ni tenak leng jongi ka River Federation. Kita apa tu mentakin ki kenta mentah ban ngimur ban apa tu sau biji ship sau stek. Mar bangin ko pan ala dia bawa landing hang ni ban rung hani po jela jongi ban penshit ke Bombay ban penshit ban kharu ya kata ka jimbam do masih ni marbah ni jela jungi ke bakham bang mah kadiga do masih te rana uan pen shit ban ong ban ngin ha mane blay ka lan ngi ha ong ban nombam ke really ru ngin pedang ya kata bolong nakaliang kaseng nyo ter konsol hi bra kawai lu kaski ke pasdang hadir ngi layu jutip ya ka jingdon jong kini ki kenhun ki ba ile ban khang ya kata ka jingbam do masih ke jongi hapo ni ka jela ban ong ba ka kata ka masih kadika ban pelong iki kum ka kemi ke jongki nakaliang kaseng na du kasi ban pasdang hi ngila persya ya kadika jing temu ya ka ba ngila don ya ka jing ban ya khang persya ang te po selong
bat kumju hadu melen kasngi ya kabang layo jutip ya kabakani kunhun ketu ban ban bingba kani ka tak ding sun ke badan ni ko umroi andre kumbolong hadu mentah kani kasngi ke babut jong kani ka sngi mentah layo jutip ba hinwan mentah kasngi andre kumbolong hadu mentah kani kunhun ke pachim lawan bat kumbolong hi nakaliang ka kunhun ke jongi ni lakren dak basai ba minum ailat ya gibriu banabar banwan tuklar ya kata karkom im karkom bam karkom di kejongi kum ikon kasih kara apa kan kobri nyuk trap di porok we kumbolong hadu mentah nakaliang kaseng ni padi adjektif la unwan andre ni kidikot kejongi hakeleng di distrik nadu nopo is jangkia hadu ke po riboy dila don hapo surok ban pek perman ya ka jing yo ban wanrung jong kini ki kenhun di ban wan ban yuroi ya ka jabri jong The chances today itself we are going to wait in Bernihat so that maybe he might come by road, and we are not going to stop till in Bernihat also. Tomorrow also, day after tomorrow we will continue to be vigilant so as to prevent this person to enter our state. Meghalaya Post.news.